Ghana memu ayet ne ye wonkofo bi o mo wano o mutimi kasama BBC. Okay. Ba me te captain sem o kan ya na me hwe ne e course me hu ne se de captain kan wan kan ye. Okay. Kwaso memu ha no enyuma bebre o wan ko betimi abiama emabru na nya biaye. Okay. Na se wo ka kire obi se boni a wo be fa so wo be di a wo be nya aduane ye di kokko ya wan kan ye. Papa, so what kind of say wa wo ku wo mo no wonye mfumso ya na wo pese wo kire se asojafo no kuma wo maku mabunu no mfumso bi ani ho ana mfumso bi ani ne mo emfa fotobo no mo de wo share mabunu no kutupa mo ko yesa de wo ti wo musu no ka se okay me nyu so me platform na me won na me fan kan kire mabunu no se wo betimi age ne ye mo de enti aden na wo fa sa platform na so entu for say yemi adwuma mo mabunu nya bi. Usia fiti enra ebesi enege se wokona kopiem ewo boase a akwakoye awrehosem nabo ene ejaadwo na boase mabunu no ene efie wo nyina esu ni nyina ne ensensem ekoso ewo agi akache enamso ma mabunu bebre na beye makomako edu enamso ahwe wo mokwa ebusia ensemi ebeto odwa na Ghanafo no kasa tenetene mo nsa no mo che ebusiafo a mahwere wo makra ne se wo bi de sobo bi bona mo fa bo bi ase Captain Smart enam ne nsem bia wokokan ya womo kire se eno na wode hye emabunu no kutupa se womo nkọ enkokọ ene womo koye na nam so ama owene kase sei ababeto womo se ebusua Captain sem na wokaye no yesusu se eno na nam so ma mabunu koye ne womo ye no anana emabunu na ekwakoye deda na mum asem ene asem hia na akwakohia Captain asem na wokaye no mensa aka Prophet Albert ewo menche ha me no ba metwe ensem nkomo na ebisa na se wote ensem imposen na woje na so osusu na Ghanafo eka edifa Captain ho no eno ano no anane sebusua Abraham mense America no ho na yema Prophet akwaba Prophet mi di se ensem a ekosi wenya bia hwe wenya bia te waye nyame ni pei na wodi domonim na we mu so kwakoye mmabu na asem ya ayase ya to mu no wote ensem no je ne sen Ha me pa okay na Ghana memu ayet ne ye wonkofo bi o mo wano o mutimi kasama BBC. Okay. Ba me te captain sem o kan ya na me hwe ne e course me hu ne se de captain kan wan kan ye. Papa wan kan ye se obi beka se sen se o kan se ekomo de mabunu no se wo kan se AGA no afa yen sa ase na sei no se wo kan se wo magye ne ye Ghana man ne de nti wo nkonkwaje wo made no eno na wan kan ye na Eno no wan kan ye no. Okay. Kwaso man mu ha no enyuma bebre wo wan ko betimi abiama emabunu nya biaye. Okay. Na se wo ka kire obi se boni a wo be fa so wo be di a wo be nya aduane ye di kokko ya wan kan ye. One can ye was one and then share emabunu no kutupa mo ko ye mo ye. Okay. Se yen konko se asase na ye nidi ma me wuti ofie na se bi evans wafa wenya workers. Okay. Ana we bi adwuma bi wafa workers na workers na wafa no di omo ye no omo nya ni yi. Okay. Enti no wo person ka wo si ade no kwan no bi be ka se esan se wudidi wo ho enti no konde koye saade we ya na omo ba na eku omo a me ameku omo no me nya mfom so na emu di o hye mo kutupa mo ba ye no ona afom ko Papa se wo kan se wo a wo ku omo no wonye mfumso ya na wo pese wo kire se asojafo no kuma wo maku mabunu no mfumso bi ani ho ana mfumso bi ani ne mo emfa fotobo no mo de wo share mabunu no kutupa mo ko ye saade obi so beka se asem a Captain kan ye no wan kan afiwe o kan last year na se ne bi kan ye no mabunu no eye kire se ekom de wo mu Ghana hanyuma ni ha adwuma ababunu beye no ebi ni ha kakra na wona ye nsase ko obi ti se oboase adwuma titiru bia hye de ni ho ekafo agudi a wo mutu no ho enu nti se AGA be ba beje mining we kese mining site kese ya sa ba beye na mabunu na wo ho no enya bi nye no mo nso se enu na Captain team mabunu ne yawo woti wo musu no ka se okay me nyu so me platform na me won na me fan kan kire mabunu se wo betimi age ne ye mo de enti aden na wo fa sa platform na so entu for say yemi adwuma mabunu nya bi. Okay. What am I saying? Because asemo a wo be ka no de beto nipa adwene mu no ene meba ebe ma ono be fa no se minkodi ewu Okay. anasa minkoya de ba
enti kan kwan asem no kan ne de o dwene mabunu no na so nye ne kwan so no cause number 1 yes say insu okay ana ehọ na kasa mu no so na omoye adwuma no emra da ho okay enti se omo fa kwampa so no mo de koye yanka we yakosi okay se me yesofo ametie me gina puppet so e kansem etufo me ntimi nsori nko gina esoro se sorry to say asomasi ade a woye na nye momfatu nkuku no okay na munyini mfiri ho okay emra wo manwu ene obedi okay enti kwan yo fa so kana no anenye to me dey wanya ade papa o hwe se ne mabunu no so ye no se ye no se ye o condemn captain kwa na se o so so mabunu no so ama ne enni se wo mo ye no ma ye fi se ne mabunu ye dodo na kasa se ehọ ne nya bia wo se nko wo mo kọ ifi se ehọ no eye legal mining site a omo license omo de ye adwuma enti se mo de mbra be hye mo nsam akọ saa no se captain akenti ye kọ ye nti se sebio captain ka se mo ntutu nko oboasa hifie kokumo hina ko be kwa kọ ya na enokre me answer captain will influence pa okay me tie no pa will influence on a lot of people okay now ujina sa influential power no so e de kan di pa beti okay adwene e dani patiri mu enne no eye ye pe obi obehye yimkuran a ye be bibi okay enti me hu ne se nkuran se no hye o enyo mo pe no de koye se ma hye nkuran koye obekwa koye because okom de no se de okan ye enampa okom so de omo enti se wo hye me nkuran se me koye ade bi a metimi akwa koye because ye wi a se sobo ne be se wo na wo hye me nkuran na otimi be gina machi what am I say me say different aha enti no omo no de omo ye me nka se eye but in a way no omo gina bibi asem bi so no mo de koye sa okay enti omo amfun so bi ani omo papa ne bi so e kan se aban a asesa no e na mabunu no kire se okay ya aban aba aban ne ba no mo hye ye bo se omo ba omo be ma ye baabi aye ye galam se omo be ba ye baabi akotu fom agudie no enti aban na asesa de ya ne ye kwakwaji ya de na ya ye eno nam so bi na sade we course no ususu se sa trend na ekoso e kamya ye se aban sesa enye we nkwa na yate ye ko Kumasi Sports Stadium bi mu ko hoso mo kwakwaje Sports Stadium no de fi wo mo ho ne nsa ya tete bebre a mabunu no de mra na hye mo nsema omutu omanfo no so sase aban na sesa enu nti wo mo gya aban na japade ususu se sa trend na ekoso no eye ai wo se ye fu aso ana eno de eye okay eye na de enti eye ne se aban bia ba so ayo mu se ne ma sesa de wo ba twam wa be yi we wi wo ko de wa betina so yin so wa ba pay okay what am I say wa ba pay wono so ba no yesi de oye bia ye pamo no enti me pese mabunu no ti ase se sa ban foforo ba maame papa wo de tumi hye wo nsam ya ade a wa hwe ochina wo bedem na ban ne te ho okay ye mfa tumi hye ye nsam ana ban na mu na wote so no okoye mfom so ayetimi tumi e wo ho a esi na no kwan okay what am I say enti no de omo ye bia so aban ajapade wo bawura ho de tumi unkita enkrata bia ya ma tumi za je koye adiwe enti de enti na so de tumi hye wo nsam sam ye bawura ba bia e ya ban e bia ye akosa ya de enye yeso mu na se ye emra ne udi a eye wo awasem okay tie no de men so kwa papa ye hwe galamsey ya ekoso ye yade bia ha wo man Ghana yi pa ititiro ne ye nsase ye nsuo ene ye mfudi a galamsey no esey no kamye ye se ye Ghana na ya ntoto ye ne mayi gina agi aban ne nsam ana mabunu na bebi adu na se wo matra be careful wo ye omohwe ye wo ma gensemo ntino kwa na wo se ekoso de meka wo sa asem hu ne se on se ye man mu ayete no akwete se de ebesi wadwene bia wo be ya de survive bia na be okay enne wo ho sisi a se nke ye mpanimfo no betena se adwene sade we ho a emebe mitie papa pani bi asem a okato ho I think it's almost 5 years sasem no ebem na yeti we papa ne na asem be no kan sa na ebem wose emre bi ba bedu a
mmabunu no bɛfa tumi ahyɛ ɔmo nsam a mmara koraa ne ɔmo esi ano kwan ɔmo ntie. Okay. Because baby ɔman no ɛkɔ no ɛsɛ maame a wawo ne ba koraa mfa ne ba ho deɛ wobɛdi mfa no mfa ho na esi dɛn na deɛ ɔte abɔnten bɛdwene ho. Okay. Na sɛneɛ yɛn mpanimfoɔ no yɛ wɔ man no mmerɛ bi bɛdu a youth ne bɛfa tumi ahyɛ ɔmo nsam na wanhwɛ a wotia abɔfra no ahomfa bio saa mmerɛ no mu deɛ wei ampa nso no deɛ papa no ka yɛ bɛm. Okay. What you say? Galamsey nsuo yɛ deda hɔ yi a yɛn nsuo a yɛnonom yɛ da hɔ ɔmo tu galamsey yɛde asɛ ni saa asɛm yi baeɛ na me expect mpanimfoɔ bi sɛ ɔmo ba bɛkasa because mpanimfoɔ bi gyina mu ayi baami mo di mpanimfoɔ bi gyina mu ana ɔmo gyina mu no nso no ɔmo ansoso ana ɔmo ama nkwadaa ne tumi a ɔmo de yɛ saa adeɛ maame wotu menya sɛ ɔbɛsɔre ha sɛ wokotu galamsey okay sɛ wate mu nsɛm nim ne yɛkɔ so menya sɛ ɔbɛsɔre ha sɛ wokɔyɛ bi even though sika wɔ hɔ but wonkɔ. Okay. Na so obi edne nsa siri bo so se ma sorry ma fa excavator me kwa kutu galamsey a nete se obi etechiri na wan etechiri pani bi a ono no wote wo ebetimi akoye memmo ehodi okay but ebetimi akoba se wagine hudi se sasem tomi a pani we begina mechi etima menko eti sasansem ye kase ye wure mu a enyema ye be ye pie free sansem dem na ba je nsem. Papa galamsey asemi ase ne ka kwa akoye de woka bi ase ne wuken ena mpanifo sa hyase amanyofo yi ka o ena eni mo mutu galamsey wo Ghana ha ukọ radio so ukọ nkomo ye fiefie mu nkomo aye di nyina kyerɛ se nokre ne se tumi bi kita galamsey ni mu a eno na air control eno nti se mo asofo emusuro se mo bodi amanyofo suro se ebodi emaburu na ye de wo mo ye adwuma no so ma abonten bebe odi ne se panimu bi sei ena hye chima me yes ade we nu ebeye den na galamsey de tinye to ase to ni ebe de mame me ka mesa kesi ebeye din si bi to ase okay cause pani bi o eno no de ehwe the company o de run the company it say obeka se me kwa kogu oh na ahemfofo ni bi ka no odi akonya no wo kuro no so no ese me gu ade we no aye den a transport ni ma kwa bonte omo anomo ye omo adwuma okay enti nsuo ni de se Ghana waterfall amfa pipe antumu amfiri ha anase ya ma ode say papa ye oso obe ode po be kwakoto kuma chada ya ma chada kwa ma na amfa nsuo ankoto epo bi ankode a ene na de be si nye okay because nsuo ni pa se be ye de nye mame papa ususu se eye patriotism ena ayira wo yemu oman no hodo na ayira fi se se ne wo ka ye ahemfo nya nkwa na obi a wo ahemfo din ba radio so ne ade a yesete ahemfo bi kwa Ghana ha bribe galamsey ho sensemi ba ye ya wo hwa ahemfo ninim ka kire wo mo se mo a motese ha mo hwemo ni munnim wo mo ye galamsey ni na enti muntu wo mo so sa eye wo man no hodo na beka se afiri ye mu enti setimamu ni ye bibi de atia wo man na onti bi mu ana me da se me o mine dey almost starting year ehun adwin fi o meti match o ai Ghana ha ya yeti okay obi anwene ma no o ba no niema me ensa no de ba na busua ne namfofo ene ne girlfriends oh papa me na me ka tro die ne ge benya di die na busua be di ene de ono akasa de bebo no ebe ginani that is o mine de enka ho o ma wan na oto ono abetena akonya so a wadwen o man ho da enti se obi sorry for two Mr. nsem se me kwa akokko me ye party A me we so ye party B me ni omo kwa akokko aya no mo ye mesere metimita me ye sofo e wo mu se politics ye part of ministry e kanya medjuma ho okay now so no ye political ambitions e wo oman yi mu no wo de tutu nyamesom mo mfa enti me sorry nkonko ka sansem ni bi dabi papa na nkanya mo a mo se ne wo kan se politics ye part of ministry no enya mo anka mo ka nyame asemi na ka mo beji atum na nka mo ahwe mpanifo nanim aka kire wo mo se ne mo ye yinye enti mo nya na se mo ka se mo so mo nka na mo relax ya se ne o men be budi chiu on se
ene no sikani brene ne pesami nkuminya ne nti no ama ministry no ene katasese stand wo kan bone no abe baako kwan benso so fupani ono wo tumi obetimi akasa kire de wo di bone ne se wo jai de wo ye no bone na kwa baako na wo awuni ano ko kan de se sana de na kwa ye okay mepe de ono ekita tumi nanim favor meti we mepe de okita tumi nanim favor na watimi atwa asase bia mame betimi de aye the project okay se me kokko ka chen se ekwan onam so eji oman japade no enye nti wonya ya me nsa be da kamede sana assemblity nti robbing Peter to people sanity nti wo oman ba wote wo a woni sa opportunity bi no wo no esese wo so pekwan bi so na wo survive okay sana akoye sisi wo man nti sofopani bi wo tumi owano obetimi akopani bi enima kasa de wo ye ngijai wonye nti obi anwene wo ma no okay obi anwene wo ma no nanka kwan ye kwan kra no ukobro no bi so a ekwan no mo sisi obukro ye ha ye mpe kwan ye ya odi mo bi megu kwan so no ma ne be 1 week 2 weeks na santi oye ne sen oni no ma de obetimi ayama wo di wani ehu se waye bibi kakra no eno no be ye waye anu wi a ya ka ni nyina ne sele boto mo kwa ne be bi na betimi aye no enti wana dwene o mai kwa mampani nyine o ma no yo ne be de eche nyine ho ayemfo enfo bia ho obi a bo ne bra enti se bibi si okoi mu ha obi a obesore se me kwa koka bi no o ze ni pa no so ye careful okay nene papa se munyina so kama no tum samo nka na na ze Ghana no ye ni daachi o ye daachi no edasan mu yenko captain ya ye ne ho aba asem ye ne ye kenya obeka asem bi kyese ebra ye de ye mampani John Dramani Mahama esi akonwa so no Burkina Faso president be pie mu wo bia wono so ye babu na wodi tuo na etu aban ya net so negu a wono na ba be di ade captain ka se se mampani His Excellency Mahama be se wamu oman ni yie na wo be ye niam atro ka ebetimi aba se Burkina Faso president no se ne odi ku tu amamoni gu Burkina no ebetimi akoso wo Ghana wosusu se ne wo ka se obia eni oman no hudo biem enu nti ama se obia eprene de ono ne nebusuafo no mu benya eno bema emabunu ni abra me bedru biribi a Ghana ebetimi ehunnie esisi wo emama no su wo ha na menyi ne Ghana ha wa do wakukudro okay obi ani o so obi o dia oni omra meka ni hu Ghana ha wa na wakukudro na woni ebi mu ahia kra se ye adwene o ma na no obi timbe kwa yu ekwakoka ama ato ai ba becho oni Ghana koma sawa papa bo ha enti nwa no wo so ye bema o tumi obetimi akasa me so me kwakogina okay we obi ti dwano so woni wo mu mani yi me kogina na makoama ebi ni ho brono foforo so de omo ye okay omo ye pa but ye mai mu ha no ebi ni ho mame enti no na nka kokora betimi amba bedi emabunu so akeka da ade na akere no ko ne baby ye adwene na eda yitirim no eye ene twemu asa ana ono de obedi opa ma obi megina no onya kukudu se mebe na obi mfa akire entam dollar kete obi ma no well obi kara no atu papa so wo ka se akwakora ba bedi o man no so ara se akwakora ne in a way no akwakora be ho asem na wokin enye akwakora fonko na edi Ghana ma ye ma so okay ana obi abetina so with the age wo 35 40 ye peso abisi entu kokora fonko na edi ma na so na kokora ono wa betina so na de no betimi ye ni je na obeje yes life begins at 40 okay enti ono we feel 40 50 year ko na ye ni je na so ma betina ma no wa ho na obeje enti se Ghana fo betimi adwene ehunu se ye mpe wo bi a wo ye youth babunu o metina konya no so ye ne mu aka bebo aye
Yeah, Papa Rollins was starting woman with say, no, sir. Okay. Why are young? It would me booma or dear near deep boomino. And so when why no? Oh, may he so rest in peace. What I say? There be a metnasa dream and one. I say, ah, here, military man be in the near thing. I'll be me a demand. Okay. And so maybe I am not the dear and cockraft for Nebro. Tiabe Fanisa. Papa enkwakwarafo ya nke nim se yese mrantie so eto san konkwakwarafo di nim enti nka yenim se wo mu na nkaja enimde ne de nka wo mabobi wo mu anka betimi abo wo man wo mu so na mo kire se wo mu ni o man hu wo ne je hu ne hia wo mu ena emaburu so anka ye wo man da chi ani de wo so no ena wo mu so na hwe ne wo mu ye wo mu de tuturasam ne ade just ended election year call see ye nya baburu ba ko mu abo ne dinchada a wo begine mu abo ne humodin ye pa nanka do na kura susu se enkenye bi odi ba mu na so betimi ayesa so waye na so ka me ayesa so hwe Ghana na ye wona ebre ne nso ma ayese e beji atum se baburu bisa no emra medi o man so osusu se enkokrafo ya hey emaburu ya hey se Ghana ye kwakwesi ana ye kwata yo me answer Ghana no enye se ye nyintu mu se babunu medi so okay yenya ya anka cheda eba yanko bi ani beje no kwa na make catch no obi enya ya but enema mienu pe na eda ni patiri okay me kwatoma na ness me kwatom ade we ma na me to asa me vote what is it any on to send vote nje na obekwa kwatoma ma omo a odi omagini sa enti man mu ayeti ya fa two parties pe ani ye ne omonam okay me mani fie 2 year na me beto foforo bia me NPP ni NDC me nte se foforo bia ba okay ana wo ma mu so se wo ba ye be yi wase atwede kwan ye be fa so ye be twe ato from ye be ye it akwa two parties we okay na me ka se afi we ene de edi so se ye papa his excellency Mahama efi so a me hye mabunu nu nkuna se yansesam okay yansesam se wo de mo peche da kwa me yempe obi fufo na nka NPP ni NDC na ye mom mu nchen mu nchen ne ye hwe de besi okuma ke be boa okay enso no ya fa ne se me anto ama we na meto ma we makoto anto ama we ya de meto ama ne bia me vote be say ntimi ye okay na questions of vote say ana ede so vote the auto ama no what na so no obe unya de free what am I say e de na unya free unya we free e tu de to na nsei say ya wan hwe nyame ya dum nti de auto ama na akose mo betina so na kono wetini abebu man no say ye tete sanity because ye obi a we babunu a wuti atiyen yate obenya atin kamai okay empanimfo no de maame yate we yes asem to abofra wo kopani nchen but wo mo ba bedi akonya na nkasa no omo adwene ne ye different okay because ye nya obi ono odwene o ma no ho hwe garan se nsem ye de bae aye de to me ye kan ko sisi egusu tu enro ya me nam kuma se kwan so ba be du anyinam be tu mani hwe left a me ankasa me kuru manyinam na nka ho ntesa okay enso na ta ho ni nyina e basa na mena ye tutu se okwa me na wo kase excavator sisi mu a wo ye adwuma okay ye ju wan bit me stop sade ye issue command wo kope be ka che se we na nsa sha se njija na kwanu tum ne ko be ko ma be efa papa galamsey hu sensemi yade ba ko a yede bo NPP abaye atwa mkoi wo mo de bo ne so bo yi pe meka se no ka ho bi ena ma abaye ne timi lucy ye NDC abaye na aba e fom agude ne yade anya me de ache wo man Ghana enu nti ye ntimi ma fom agude ne so nhye ho ma maburu ne so ntena ha wo munya dwuma bi anye wo ko ba bi te set takwa ne bode ne yade na enu no na ye nnwum a ekoso wo ho yi pa enu nti ususu se de na abaye no fa nwo kwan mu a wonye NPP DB by us small scale mining the could be a general manufacturer na chafa wo mo ye wade ususu se NDC aban ya wabai e de no won fa mu kwan mu emfa fa galamsey no ho e de na NPP aban ye ya wo ma anye ne yi a enwo se NPP NDC aban ye e de so na nka wo se NPP aban ye ya wo ma anye a ususu se NDC aban ye ya e beboa Ghana ene mu timamufo ni nyina yo me da se de me kan se wo ma obi a certificate mani to bi
Papa Obiasa. Obia. Semete haya menye tigadi ya Thomas as. Me Thomas mitimi to asas ni bi o nko adia. Ma me nto hye mfa. Me to hye fa ho ma me certificate mitimi ye tumi amasas ni. Okay. Nanka me so meyi me kakra. Dana me ni ebi mo kasa me chese so. Anka omoye ne sa mani pa. Eye wo de watimi atono no. Wo de no no. Enti wo de se wo de no. Wo se ni wi ahefe de na beko. Okay. What was it? I think I will be to asase a not to war fan one. Wontimi nkobu nro obi dem. Enti sase de na asase da wa obia de na di ogeji os no ma menko ha ma menko tu ha. Okotu na wanya hwe as ma mfia ma mensan kotu ha. Eti wo tutu se no. Eni aban se wo plese ye ntu di a na be boa de na ma obia nto asase ni bi. One plot, and 2 plot. You Oscar, obetimi ato 100 plot no ato. No nto hye mfa ho. No one say inside no to na there. Papa say no be so na AGA Angogo Ashanti ye ya emabunu ya gbawura mu amokwakotu a akwakofa we ne ya be you. Enti eno no ye mfom so bi asem bi eta o mutim no mudidi sabone. Okay. E hone de me say repeat. E de asem o mute ye ana omunya ho akokuru no be kwa yesa. Ba me no ti we yentimi nsori ase yense ye kwakwa yi. Okay. Me nye. Okay. Aha, enti no omo no omunyim tumi a omunya ya omde yesa. Enti si ye nya akonya wo afidie bi se ne ye kasa. Ye hwe ye nsema ye kan yi. Okay. Because ekotwa bontin a eno ana ema a lot of influence. I want mabunu litirim. Okay. Obi afa ne phone nya data ketewa bi okọ online. Okotena so obi a de wote akon afidie no so na wo kasa no. De obeka beto litirim no de na. Okay. What am I saying? Enti ye hwe ye nsem a ye beka wo afidie no so yi. Okay. Me ne captain me ka che no won hwe ne nsem ni bi. Me pena nsem pa. The way I will or what sa good charisma. Projecting good stuff. Okay. But and simply be what a chia na de wudi ba. Okay. Say ye na nsan na me hwe the program ba ko. Wase mu ayi o matu mi se obi wo wo ye ya wonim si afa abanya japade bia no. Wo tumi se connect stop. Na wan wo de tumi ma obi sa obeko. What you say? Okay. Connect bura ho mu stop yo mu adibi abi embra wo mai mu. Okay. Ana me ubura mi fie na me bo choku a me nya mfom so. What ba me fie? Okay. What ba me office? So I have to defend myself. Okay. What am I say? It's no so aban no e de nhihye egu akwam emma galamsey the face ebe bo ama omo because na adwuma ni man mu. Okay. Amani mo de ma me. De obi di kwa wonya. Enti oto na adwe nyina se de na menye he na memfa de na me fa so metime fidie buso. Na nse ya keje we aha hye kantamanso hye. Wo hwe ma me mpelifo mo sua. Arel. All because of the obedio. Okay. And so no we are the best politics. What am I saying? Enti ahokyere wo man ni mu. Ti mesre omumfa ne emu akwam ma emabunu ne yenya bibinye. The moment nipa bibinye bibi a wo ya ne nsa bekona no boni maniti. Okay. That's it. Yeah. Abusia ye ne Prophet Albert na etwetwe nkomo na wo kire se ne ekoso ewo boase no wosusu se eye ne mabunu no teye asem bi obi kama ne to mutirim no eno nam so eno mutu sa na mo ne nti wo besere se ye nya platform na se ye kasa ne titiru ene ye central fo na wo magidi no wo Ghana ha kasa empuna na epunu na eye a wo mo hwe mo kasa mu yie ne nam so ebe ma boase to ne asomdwe eda ba bepie mu ewo ma yo Mediane Apostle Albert Kojo Amoako. Okay. Na TikTok the same Apostle Albert Kojo Amoako na asafo medano Zion Seed of Nation Ministry International enyamede seminar so ye wo atomic ye would do atomic runabout of signboard si hwa edobeba the telephone number so 055 2217 220. What number we are Benjamin. Na me no be dim komo. Na kire oni o me. Na me se obi dia. Abusia Prophet Albert and I no etwetwe enkomo no gidi se wasungusu ne opesa woti nyina wati mesre wo na waja wo comment e wo video yi ase e de ama me na afin
when me subscribe button so too much gh eya kai na fa bell ne ka ho sa no upload bi aba only first person I sabi to me aka all the social media handles no so ko wa too much gh eya kai say ho so obe like no wa share ama onua bi so enye bi ahwe dark gold eni edi amje so wa crowd